Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ed-dersu thani vel erba'une. 42. savak. Ammun ava. Ammetun abce. Kholun tağa. Kholatun tayici. Sualun sura. Cevabun cevap. Khatanun küya. Kennetun kelin. Medhun maqto. Zemmun cimelu. İsmun ism. Alisun küya. Urusun kelin. Vahdi min özüm. Vahdaka sen özüm. Vahdahu al özü. Bel balkim. Ahyanen kede. Yüsemme atalat. Sa'altu feriden kitaben. Feritten kitabını soradım. Zavcun küya. Zavcatun ayal. Sa'altu feriden anke. Feritten sen yönünde soradım. Mete teci'u ileyne. Bizge kaçan gelesin? Gadan inşallah. Erten inşallah. Teci'u vahdake em ma'a zavcetike. Özün yalnız geldin mi ki? Ayalın bilen birge geldin mi? Eci'u vahdi. Özüm yalnız geldim. Kerim'in zavcu Aişete. Kerim Ayşe'nin küyüsü. Fatimatu zavcetu Abdillah. Fatima Abdullah'ın ayalı. Hâzâ ammi. Bu benim avam. Hâzihi ammetuka. Bu senin abicin. Haulâyi a'mâmuna. Tigiler avalarımız. Haulâyi halâti. Tigiler benim tayicilerim. Ahvali yuhibbunani kesiran. Ağalarım beni köp yaş görüşür. Sa'altu Feriden kitabehu fema a'tani. Feritten anın kitabını soradım. Son almağa vermedi. Mesmuka ya veladu. Atın kim ey bala? Abdülmuhsin. Atım Abdülmuhsin. Ve ma ismu abike? Abdülkerim. Atağının adı kim? Abdülkerim. Ayna abuka el-ana? Huve safara ila Semerkand'a. Atağın hazır kayda. Al Semerkand'a safar kılgan. Meta yerci'u. Kaçan kayda? Ala ta'rifu la ya seyyidi la a'rifuhu. Bilbeysin mi? Joğay mırzan bilbeyim. Muallimi yemdahuni kesiran ve yusammini bittilmiz mujtahidi ve emme ahi fe la yemdahuhu bel yazımmuhu ahyana. Benim muallimim beni köp maqtay. Cana beni tırışağı okuşu dep ataydı. Alemi ağam anı maqtabaydı. Belki anı keyde cemel Haziki tilmiz yusamme Mahmudan ve haza Ahmeda. Bu okuşu Mahmud dep atalar. Cenab-ul Ahmet dep atalar. İsmu haza veladi Feridun. Bul balanın adı Ferid. İsmu hazihil mer'ati Zuhratu. Bul ayalın adı Zuhra. Sa'altuka an mes'aleti fema ecebteni. Senden bir mesele yönünde soradım. Mağa cevap vergen yoksun. Zavceti muallimetun. Benim ayal muallim. Zavcetu Ubaydillah imraatun salihatun. Ubeydullah'ın ayalı saliha ayal. Zavcuki muallimun. Senin küyün muallim. Mete isfamiye zarf makan teci'u fiil mutallaq teci'u fiilinden teci'u muzor fiil foil aslında entezem müstatir yaşan ilacer ne mecrur jar mecrur mutallaq teci'u fiiline baylanat. Gadan zarf zaman takdirdağı aci'u fiiliden in harf şart şa'a fiil şart şa'a öz moz fiil Allah foil. Bunun cevap şartı kana diye turan bolsa takdirdağı aci degan oşul cevap şart bolot. Daha da taktayta tursa ilk bular in şular iki feil жазым kılap. Bularning sheriklerini taqtab tag'in bir qadar ayta turgan bolsa, kechagida biraz anjamcha qolib ketganlar bolsa, birinchisi in anan izma. Bu eko, bu ekoning iki feili жазым kılap, biroq bu eko harf bo'lib hisoblanadi, izmadan izma. Alim qolganlari ism bo'lib hisoblanadi. Alar man, ma, mahma, mata, ayyana, ayna, anna, haysuma, kayfama, ayyun. Anan aynamadi dag'ın bar ekan. Keyrkiler qo'shib, keyrkiler qo'shmaydi. Oshun menen 13 bo'ladi ekan. Yekos harf kalganların ısım bolu septiler. Taci muzaru fiil foynakan tezamını müstatir yaşılgan vahdaka izafa bolup hal bulat foyludan. Negiz aytış mümkün. Bu hal negizi nakara olup keliş kerek ele. Bu jerde vahda özün vahda ka ism zamirlerden bol marifa bolgonduktan buga izafa kılganda marifa bolup kılıp jatat. Bu jer marifa kaldı o deyip turan bolsa, bu munferiden ismına salıştırmalı alınatken salıştırıp alınıp oşol nakira bolgandygy üçin bunu dagı mahalli yerap nakiranykı dep oşol mahalli yerap asalar. Genelde nakira dep atalat. Am harf atfa bu da atfamalarının birisi. Ma'a muzof zawjati muzof ilayh. Muzof ilayh birik taqdirda dagı taji'u fiil var. Şu taji'u fiilinden zarf makan bolat. Özüň jalgız kelesinbi? Ce ayalyň menen birge kelesinbi degende dagı fiil boş gerek. Şoň üçin ma'a muzof zawjati ke muzof ilayh bolup turup taqdirdağı taci'u fiilinin zarf zaman bulut. Zavcati özü muzof ka mahlam majrur muzofun ilayh. Aci'u muzor fiil foil aslında ana zaman müstatir yaşan vahdi izafa bolup foildan hal. Vahdi özü muzof yaym takan muzofun ilayh. Kerimun
Mubtada zavjun xabar. Zavjun o'zi muzof, Aishata muzofun ilayh. Bu yerda muzofun ilayhdan kasra bo'lib boshlig'i, sababi Aisha so'zi bu g'oyri munsarif ismlardan bo'lib, g'oyri munsarif bo'lishlig'ining sharti alam, ikkinchisi tanis bilan g'oyri munsarif bo'lganligi uchun bu kasrani qabul olmaydi. Buni kasra bo'lib fatha bilan bo'ladi. G'oyri munsariflikka. Fatima o'zi mubtada, zavjatu xabar. Zavjatu o'zi muzof, abdi muzofun ilayh. Abdi muzof, Allohi muzofun ilayh. Hada ismi isharalarda bu mubtada, ammi zafa bo'lib xabar. Ammi o'zi muzof, ya mutakallim muzofun ilayh. Bu xabar ammun li bo'lish kerak edi, ja ammu bo'lish kerak edi. Bu yerda ya mutakallim qaysi bir lafzga joylashgan bo'lsa, uni oxiri tuz kasra bo'lishini talab qilganligi uchun kasra bo'lib ketadi. Bu maxana marfu lotus. Hadihi ismi isharalardan bu mubtada, ammatuka izafa bo'lib xabar. Ammatu muzof, ka maxala majrur muzofun ilayh. Haula ismi isharalardan bu mubtada, a'mamuna izafa bo'lib xabar. A'mamu o'zi muzof, na maxala majrur muzofun ilayh. Haula ismi isharalardan bu mubtada, xolati izafa bo'lib mubtada xabar. Xolati o'zi muzof, ya mutakallim muzofun ilayh. Akhwali izafa bo'lib mubtada, akhwali o'zi muzof, ya mutakallim muzofun ilayh. Yuhibbuna jumla fe'liya mubtada xabar. Yuhibbuna o'zi muzari fe'l, foil aslida huwa zamir mustatir jarhan va rajul mubtada qaytab. Nunun wiqoya, ya mutakallim maxana mansub maf'ul bih. Kathirun mahsub maf'ul mutlaqning sifati taqdirda hubban maf'ul mutlaq hazf qilingan. Kathirun shun sifati bo'ladi. Sa'ala mawzuf fe'l, tu foil, faridan maf'ul bih. Kitabahu izafa bo'lib turib, sa'ala fe'li ikkinchi maf'ul. Bu aytib o'tgandek, bu ikki maf'ul talab qilgan fe'llardan kitabahu izafa bo'lib ikkinchi maf'ul bo'ldi. Fa harfat fa ma nafi, a'taya muzari manfi. A'ta muzari fe'l, foil aslida zamir mustatir jarhan, nunun wiqoya. يا متكلم مخرج منصوب عطاء مفعول به ما استفهام خبر مقدم اسمك مبتدا مؤخر سيقولت اسم مضاف كمخرج مجرور مضاف إليه يا نودا ولد نودا عبد مضاف محسن مضاف إليه مضاف إليه قريب محذوف مبتدا خبر تقديرda ismi degan mubtadasi bor va istinafiya desak bo'ladi yo'lsa zaida desak bo'ladi ma istifhomiya xabar muqaddam اسمه مبتدأ مؤخر اسم مضاف أبي مضاف إليه أبي مضاف كمخرج مجرور مضاف إليه بولد عبده مضاف الكريم مضاف إليه مضاف إليه بيجيب مخصوص مبتدأ خبر تقديرda اسمي degan mubtadasi bor ayni istifhomiya zarf makon bo'lib mutaalliq taqdirda kana bo'lib turib xabar muqaddam abuka izafa bo'lib mubtadأ muakhar abu o'z muzof kamaxraj majrur mudaf ilayh al-ana zarf zaman mutaalliq taqdirda kanadan huwa mubtada safara jumla fe'li mubtada xabar safara o'z mavzu fe'l foilasida huwa raja mubtadaga qaytat ila jar al-samarqanda majrur jar majrur mutaalliq safara fe'lini baylanadi mata istifhomiya zarf makon yarji'u fe'lining yarji'u o'z muzor fe'l foilasida huwa zamir mustatir jarlgan huwa raja taqdirdagi abuka qaytat bo'ladi istifhomiya la نافي تعريف مضارع منفي تعريف مضارع فعل فإذا سنت زمن مستتر جاشلغان لا حرف رد حرف جواب تسكت ولد من تركيب ترجع يا نودا سعيد إذا نودا سعيد مضاف يا متكلم مضاف إليه لا نافي أعرف مضارع منفي أعرف مضارع فعل فإذا سنت زمن مستتر جاشلغان معلمي إذا مبتدا معلم مضاف يا متكلم مضاف إليه يمدح جملة فعل مبتدا خبر يمدح مضارع فعل فإذا هو زمن مستتر جاشلغان ورجع مبتدا قيدت نون الوقاية يا متكلم مخرج منصوب مفعول به كثيرا مخصوص مفعول مطلق صفاته تقديرda مدحا degan hazf qilingan maf'ul mutlaq bor va atif yusamma ma'tuf yamdahuni ma'tufun alayhi yusamma muzari fe'l foilasida huwa zamir mustatir jarhan xaraj mubtada qaytab nunun al-wiqoya ya mutakallim mahram maf'ul bih bijar at-tilmiz majrur jar majrur mutaalliq yusamma fe'lni baylanat tilmiz o'zi mavsuf al-mushtahid sifat negizda yusamma fe'ldan bu ikki maf'ul ta'liyat qiladigan ikki maf'ul talab qiladigan fe'llardan shuning uchun yusammaning birinchi maf'uli ya mutakallim bo'lsa ikkinchisi jar majrur bilan mutaalliq bo'lgan at-tilmiz mushtahid so'zi mutaalliq bilan ikkinchi maf'ul bo'lib hisoblanadi va atif amma ismning ustiga kirib turgan xos ism shartlardan axi izafa bo'lib mubtada axi o'zimiz ya mutakallim mudaf ilayh bu jaza zaidalardan deb aytiladi la yamdahu jumla fe'liya shu mubtada xabar la yunafi yamdahu muzar manfi yamdahu muzar fe'l foilasida huwa zamir mustatir jarhan huwa raja nimasiga qaytadi muallimga qaytadi hu maxraj maf'ul bih bu o'sha mubtadaga qaytuvchi zamirlardan o'sha qaytuvchi bo'lib mubtadaga baylovchi zamirlardan bal atf tamg'alaridan bo'lib yazum jumla fe'liya mubtadaga xabar bo'lib ikkinchi xabar mubtada yazum o'z muzor fe'l
foydasida hu zamir mustatir joylashgan va roji muallimga qaytadi. Hu zamir mahramas mafhum bih bo'lib, hu zamir tag'in bu mubtadaga qaytadi axiga. Ahyanan zarf zaman yazmu fe'lidan. Hazi ismi isharalardan bo'lib, mubtada o'zi mavsuf, atilmuzu sifati. Yusamma jumla fe'lidan mubtadaga xabar bo'lib, yusamma o'zi maf'ul fe'l, naib fe'l aslida hu zamir mustatir joylashgan va roji mubtadaga qaytadi. Mahmudan bu maf'ul bih. Negizi aytdik, bu ikki fe'lga ta'diyat qiluvchi. Bu yerda birinchisi naib fe'l bo'lib kelsa, ikkinchisi ochiqini mahmudan bo'lib maf'ul bih bo'lib keladi. Bu yerda hazihi tilmizi emas, haza tilmizi, bu yerda tilmizi muzakkar. Bu yerda hazihi deb iborada qolib ketgan. Va atif haza ma'tuf, haza tilmizu ma'tufun alayh bo'ladi. Haza o'zi mubtada, ahmadan xabari desak xato bo'lib qoladi. Sababi nega deganda ahmadu bo'lib nima bo'lib ketadi? Xabar raf avalına kelishi kerak edi. Nima uchun raf avalına kelmay ketadi deb turgan bo'lsa, bu yerda ko'p odamdan boshqa chatashtirib qo'yishim bunda. Hazadan keyin yusamma fe'li bor. Haza yusamma ahmada. Bu maf'ul bih taqdirda yusamma degan fe'lga. O'shanda haza ismi isharadan mubtada, yusamma jumla fe'li mubtadaga xabar bo'ladi. Yusamma maf'ul fe'l, naib fe'l aslida hu zamir mustatir joylashgan va roji hazaga qaytib ahmada maf'ul bih bo'ladi. Ikkinchi ismi mubtada bo'lib o'zi muzof, haza ism isharalardan bo'lib muzofun ilayh, haza mavsuf al-valadi sifat, faridun xabari. Ism mubtada, hazi mavsuf al-marad sifat, mavsuf birigib muzofun ilayh bo'ladi. Bunda mubtada bo'ldi. Zuhuratun xabar. Ta'ala mavsuf tufil kam mahala mavsuf maf'ul bih, anjar mas'alati majrur jar majrur muta'alliq sa'ala fi'li baynat. Bu ikinci maf'ulda sa'alan jar majrurun fa harfat va ma'na fi ajaba mawzufi ta'fil nunun al-wiqaya ya yumtakan mahala maf'ul bih bo'ladi. Zavjati izafa bo'lib mubtada, zavjati o'zi muzof, ya yumtakan muzof ilayh. Muallimatun xabari. Zavjat muzof, Ubaydullah muzof ilayh. Ubaydullah muzof, Alloh muzof ilayh. Muzof ilayh birik mubtada, imro'atun xabar. Imro'atun o'zi mavsuf, solihatun sifat. Zavjiga izafa bo'lib mubtada, zavj muzof, kim muzof ilayh bo'lib mubtada, muallimun xabar. Vallohu a'lam bis-savab.